ivyatumye amatora yatunganijwe na CNDD-FDD agenda nabi n'ukubera iki? N'ukubera vision mbi cyane gose umugambwe CNDD-FDD ufitiye igihugu cy'u Burundi. Mvuze vision, reka mvuge mu Kirundi mvuge n'ukubera imigambi mibi CNDD-FDD ifitiye u Burundi. Imboni TV. Ndagusuje kandi nkufije byiza hano hose hirya no hino hatandukanye. Tugoye kaze mu makuru agezwe muri uyu mwanya. Ubu tuvugana hari amakuru menshi agezwe byo kuganiraho. Tugiye kujya mu gihugu cy'u Burundi, hari imbonerakure zikomeje kubakorana na President Neva, ariko hari amakuru menshi yuko zica abantu abandi zikabarigisa. Bakorwa hohoterwa rikomeye cyane. Tugiye kureba mu by'ukuri igituma abarigisa abandi bakaba ibibazo bikomeye cyane. Ariko kandi mu bushinjacyaha bw'ibyo gihugu cy'u Burundi harimo ruswa iteye ubwoba, turazwiganiraho kuko ari gucibwa imanza zitaboneye. Ariko nanone turasubira muri Burasirazuba bwa Kongo turebe amakuru yandi ari kuvugwa. Mu by'ukuri internet maze iminsi yarakuweho, yamazwe kurwaho mu bice bimwe na bimwe, ariko kandi AFC M23 yavuze yuko igiye kubaka uburyo bushyashya bwo kubaka internet kugira ngo communication igende neza n'ibindi byose byatuma communication igenda neza. Ndi kumwe na Zurubabeli, nge nitwa Jabo Marashize. Ameze neza? Ameze neza, nta kibazo, ndashima Imana. Ni ikibazo cy'itumanaho muri Kongo kigiye kuvugutirwa umuti. Babifatiye umwanzuro ukomeye cyane. Ubwo nugutegereza tukareba amakuru mu kanya cyaraza turabirambura uko bihagaze. Ariko dore ko izina mbonerakure mu Burundi, mu by'ukuri nabonye ngo abantu bari kwicwa, uziko baramufata bakamurigisa. Tubwire bimeze bite ubundi mu Burundi? Ubundi imbonerakure zihari, ubundi imbonerakure ni nk'intera hamwe zo kubwa Habyarimana. Aha, niyo kureje intera hamwe twata turyumva vuba. Intera hamwe nizo ntera hamwe zo kubwa Habyarimana, urabizi neza kandi zakoze genocide bikomeye cyane. Ubwo ntera hamwe z'abarundi zashyizweho na President Neva. Aha, bakora mu ishyaka rya CNDD-FDD. Umva, abizera kubi, abafasha buri kimwe cyose, abaha imyenda yo kwambara, abaha amasasu, abaha buri mbese abafasha bikomeye cyane. Bakoze iki rero? Mu ntara ya Muyinga ari imbonerakure zihakorera, ariko izi mbonerakure ziri gukorera y'abaturage bifashe ku munwa, bari kuvuga bati ibikorwa zikora ntabwo zisanzwe, ntabwo mbese ni ibikorwa by'agatarabaho, bafashijwemo n'umuyobozi wazo hano i Muyinga yitwa Shabani Niyimubona. Abarundi batwumve neza, uwo Shabani Niyimubona muramuzi, aho ngaho i Muyinga ni umuyobozi w'izi mbonerakure, niwe uzifasha mu bikorwa byose bibi ziri gukora, akizerwa cyane na Neva. Ubu kugeza ubu bari kwambara imyambaro itazwi mu gihugu cy'u Burundi. Si igisirikare kiyambara, si igipolisi. Ni ukujijisha kugira ngo badatahurwa. Niba wabibonye ku ifoto naguhaye, hari ahantu bambaye imyenda ya kake, bafite n'ibyombo, harimo biragaragara bambaye na baje, biragaragara rwose bambaye n'amabaje. Iyi biragaragara. Yego. Aha rero muti bimeze bite? Bari kwambara iyo myambaro, bafite ibikoresho bya gisirikare, harimo n'ibikoresho by'itumanaho nk'uko nabikubwiye. Hani Muyinga ibi bikoresho bibafasha mu itumanaho, barakominikana. Ya telefone y'abasirikare y'ibyombo barabifite nabyo. Nk'imbonerakure ibyombo babikura he? Babihabwa na leta nyine. Wakwibaza uti babikura he? Kandi bakora mu ishyaka riri ku butegetsi. Nta muntu uri kugira icyo avuga na kimwe ku mbonerakure. Nta uri kubaza ngo ziri mu biki, bikorwa zirimo, ziri gukora ibiki, ziri gukora ibyo zishaka hano i Muyinga, zirica zigakiza. Kwica abantu, kubahohotera, kubasambanya, nta n'umwe uzanga avuga ngo umuntu agira make. N'ubundi aya mabi ziri gukora niyo tugiye kugarukaho. Reka tugende. Hari aho izi mbonerakure ziri gufata abantu zikabahagarika, ni ukuvuga ngo zigafunga inzira, zikabatwara, ntibazongere kugaragara mu ruhame, baburirwa irengero neza neza. Ba nyirabo neza ntibazongere. Bafata umunyabyaha gusa, bafata uwo ari we wese. Ubwo ntumbaze icyo bakurikirana. Hano urugero, ngo hari amazina menshi n'ubundi bano bantu b'i Muyinga bazi neza ko ayo mazina yazimiye burundu. harimo uwitwa Pastor Joseph Sinzubwenge,
uyu nguyu ngo yigeze kuyobora Eglise Baptiste mu Burundi bwose. Uyu ngo yanyurujwe n'imbonerakure cyaza yashimuswe n'imbonerakure hari ku mugoroba w'itariki nukuvuga ngo ibikorwa bimaze igihe kinini, bimaze igihe inkuru bimaze igihe zigaragara, bimaze igihe. Ahangaha ni ahitwa mu Ruzo nibwo bashimuse uyu pasiteri. Uwo mugoroba kandi imbonerakure ziza no gutwara umuyobozi wa Muyinga witwa Eustache Miburo, we yakoraga n'ubundi ngo muri diyoseze gatolika ya Muyinga. Kuba twara abanyamadini cyane se kugeza ubu nta gakuru kabo. Abanyamadini nyine umva hari uko bameze nk'abanyapolitike n'abanyapolitike. Niyo mpamvu ati uyu muntu ntabwo twamwizera, kandi yajya abaturage cyane ugasanga n'ibibazo. Ni abayobozi bakomeye cyane. Yego, hanyuma twikomereze. Kugeza ubu rero izi mbonerakure zafashe ububasha, zihaye itegeko ryo gusoresha amafaranga mu masoko, zishinga amabariyeri mu mihanda, zigashinga bariyeri ntabe hagira ucaho atagize icyo atanga. Ubwo ukibuze nawe acishwa hariya. Hari umuhanda ukomeye cyane wahitwa ngo Kobero. Ahangaha niho ngo bariyeri zaho zivuze ubuhuha, ni naho batwara abantu benshi kabisa. Ibi bikorwa rero byose biri gutuma mu by'ukuri Uburundi abaturage batabaza bati perezida, ko tuzi neza ko izi mbonerakure ari wowe uzi ubutware, mukorana, ari wowe uzi mwishyaka uyoboye rya FTD CNDD-FDD muzizi, mwagerageje mu by'ukuri mukadukiza iki cyago. Natari bafite imyambaro mu by'ukuri ya gisirikare, ubwo ni iyawe, reka tubite ngo ni iyawe. Barahanze impuzankano zidasanzwe mu aho ngaho mu gisirikare. Impuzankano Perezida Neva nani cyarayivugaho. Iyi mpuzankano hari iyo bahoze bambara ngo y'igipolisi, kandi amakuru dufite nuko iyi myenda bambara nta nubwo burya imyenda igisirikare cy'u Burundi yambara n'igipolisi cyabo birahendutse kuyirusha. Ariko bameze nk'abakomando n'abasore. Abapolisi bo mu Burundi ngo bariheruka kugurirwa imyenda mu myaka 6 ishize. Ariko aba bambara imishashya buri mwaka bararanguza baracagura. Aba bambara imishashya. Nese ubwo abapolisi umwenda wambara imyaka 6 ukiri muzima, cyangwa ku mavi naho waragize no ku kibuno byaranacuye, babe nk'imwe y'abana byaramaze gucuya. Ni atari. None bari kwibaza bati se ingabo z'u Burundi zaba zarayamanitse koko ngo tubimenye ingabo z'u Burundi ntizigikora, ntizihari kugeza ubwo izi mbonerakure arizo zisa nkaho zigarurira iyi Muyinga yose. Ingabo ntizongere kugaragara mu ruhame, barabafata bakanabakure. Uziko zimazemo n'igihe, kuko umizi ishize uriya mupaka uhuza u Burundi na Kongo ufunze, ngo zambutsaga n'abantu b'abanyekongo zikabavana mu Burundi zikabajyana Kongo. Nibaza icyo gihe zimaze zicoraga nyine. Umuntu agakora icyaha nk'iki, niba umupaka ufunze wakaba yemerewe kwambutsa umuntu akamugena mu kindi gihugu, bivuze ngo afite ubundi bubasha na backup utamenya. Uyu Shabani rero nimubona aherutse gufata Lieutenant Colonel niba ari Placide Irakoze, uyoboye igipolisi cy'Imuyinga. Baramufashe baramukaraga baramukubita. Ese nta muntu arega cyangwa wari guregaho? Bararegera ndeze kandi uyu ni wagombye kuregera. Ngo harimo insoresore nyinshi, ngo abenshi ni insoresore, ngo n'abasore b'ibigango. Kabisa. Ubwo rero abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bahawe umuburo ati nimutihagararaho. Mpaye umunsi umwe abantu baraza kujya babafata, babambura amapeti, bayajyane, babambura intwaro, bazitware. Ibi ngibi ntaho muzigera mujya kurega. Ahubwo gihe icyo numva ari umutwe mushyashya umugabo yashyizeho, sibyo? Kugira ngo niba utari mu gipolisi ntuburi mu gisirikare, ni nk'ari ikindi gisirikare cyihariye kigenzera ubutegetsi bwe. Ndetse niba baza bagahabya umupolisi bagahabya umusirikare, ubwo uwo muntu urumva atihariye. Aba ngabo ntabwo basanzwe. Bivuze rero ngo n'ubundi mutwe wihariye washyizweho na kino gihugu cy'u Burundi mu nyungu tutamenya. Ariko urumva ko gifite ububasha bundi bukomeye. Bafite ububasha. Noneho andi makuru hano mu gihugu cy'u Burundi,
nakumiro wa mugani waba bavuga ngo kamaramaza muri iki gihugu cy'u Burundi umuyobozi w'urukiko kano kabitugukwaha mu bucamanza ntabwo ibintu byoroshye yewe gaye tubwire rero ukuntu bari kurya akantu kabitugukwaha mbo ahangaha rero ukuntu bimeze umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga yitwa Alfred Ahingejeje yego uyu Ahingejeje ngo mbese ari gufata munuza ngo bidahita ngo ari kwinginga abategetsi abo bafatanya kuyobora n'ubundi muri izi nkiko ngo bareke kurya igiturire uti byagenze bite uyu mugabo Alfred Ahingejeje aherutse ngo kujya gukora desante aramanuka ajya mu nkiko hasi agiye kuri feed kureba uko hasi bimeze abacamanza bakora ubushinjacyaha bukora ageze ahantu ngo ntiyari yabateguje asanga umucamanza n'umuturage bari kwibarira amafaranga y'igiturire baganira kuri diro y'ibiceri gake gake bayabara baturama ngahe ndaguha 5 oya ni 10 oya ni 100 bayabara keretse niba inshinga bo bakoresha ihera ni uguharura gufata ruswa babyita guharura oya guharura nibyo bita kubara ruswa ni igiturire nuko ni igiturire noneho avuye aho ngaho aragenda yandika mu rubuga rwa WhatsApp n'urubuga rwitwa Administration Centrale bahuriyemo n'aba bayobozi bandi ayoboye atangira kwiyandikisha ngo bakundwa ngo ndabaramukije cyane ngo naratanguye kugendera serivisi zitandukanye zo mu butungane ubutungane ni mu nkiko yego hari ibyo natanguye kubona aho ushobora kwinjira mu biro utateguje ugasanga uri mu kwakira bamwitura abamutura ibibazo n'uwo ari kwakira bari guharura amahera ariko sha aya mahera bari guharura ngo atari muri kontabirite mu by'ukuri ntabwo ari mu bintu ntabwo byemewe bari kubara amafaranga noneho ikintu cyaje kubaho ni uko yasize babara amafaranga aragenda ageze mu rugo nibwo yanditse ubu butumwa ati nyaboneka mwoyashye musigeho none se ko afite ububasha yakoze iki ntacyo yakoze ahubwo Burundi bamwifatiye ku gahanga ati ubutumwa bw'uyu mushikiranganje buteye isoni ntibyumvikana uburyo umushikiranganje w'ubutungane we wenyine yifatira abantu bari kwakira ruswa akigira nk'utabibonye navuze n'izina amategeko y'igihugu ntayubahirize kandi ubundi ako kanya yaragombaga guhita afata abo bantu uwo muntu akava mu nshingano agashyikirizwa n'inzego zibishinzwe kubera ko n'ubundi bari bafatanywe bafatanywe nyine igihanga yego si no kumuburira ahubwo mu buryo buri private umusange tinyabona sigaho ni ku karubanda ubabwiye muri rusange bose si bariye ruswa yabishyize muri groupe bahuriyemo si groupe bose barya ruswa birangije birasoka ntiwabibonye ariko ubutumwa nabibonye uze no kubikoresha umuntu uza mu kiganiro bamubona nabibonye rwose ndabireba bamuringanyije nawe ariko afite n'inda yaratamiye ntubibona ari uyu muntu ashobora kuba yarafashe kuri aya mafaranga ni munini da ashobora kuba yarafashe kuri aya mafaranga isinda wabona irimo ubusa abarundi bavuze bati ni gute Procureur General wa Repubulika ni gute nako uyu muyobozi w'urukiko rw'ikirenga ashobora kuba yagera kuri iyi akite imeze gutya ntayikurikirane batese ubwo Procureur General wa Repubulika we azakora iki nawe azaba nk'abandi ati abandi ba procureur se bo bazakora iki abapolisi bo bazakora iki izi ni feedback z'abarundi noneho nta nubwo ari twebwe ati abafunzwe baravuga bati abafunzwe bazira kurya igiturire bo bafungiwe iki mu gihe izi nkiko zikomeje n'ubundi kuberereka mukorosa muti ntacyo bitwaye ati nta mufungura abo bantu bareba ruswa mu Burundi ni ibingibi rero nawe ndabona akwiye gufatirwa ibindi bihano ni ibingibi wa mugabo we biri hano
biri hano mu gihugu cy'u Burundi. Reka twe gutinde twikomereza nta kujya noneho reka twigire hariya no muri Kongo. Abandi nabo tuza gusoreza kuri internet yari maze iminsi yarakuweho telefone na internet na service zayo zongeye gukora hariya muri Masisi, territoire ya Masisi. Nyuma y'iminsi myinshi n'ubundi ntabwo wahamagaraga i Masisi ngo bikunde. No gukoresha za WhatsApp n'ibindi byose ntabwo byakundaga. Ibi rero ngo urumva no mu nkengero za Rucuru niko byari byaragenze. Ibice byinshi leta yarabikupye ibintu byose by'itumanaho. Bashinje leta ya Kinshasa ngo niyo yabibaninze yabitwitse. Byaravuzwe cyane. Uri kwa minsi ishize twabonaga iminara yaho irimo abantu bari kuyitaho, benshi bari batanye kuvuga ngo ni MTN y'u Rwanda ngiri gutanga yo service ngiri gukora iyi minara. Bana byamaganye ngo goma ngo aje MTN Rwanda bukandi. Nakuri MTN ntabwo ari Nyarwanda. MTN Congo. Abantu bamenye ko MTN atari Nyarwanda. Ntabwo ari Nyarwanda. Niyo muri South Africa. Ahubwo ngukora ko yagize mu Rwanda yitwa MTN Rwanda, igize igoma yitwa MTN Congo, bati muramenye bati ibyo nibyo abanyarwanda. Yego. Ubwo rero ibi byose nibyo bari kwishimira, ariko nanone ihurira Alliance Fleuve Congo 23. Uribuka ko ejo hashize nibwo umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rw'iri huriro yitwa Bahati Musanga Erasto, yego, nibwo yasuye abaturage ba Kicanga hano muri Masisi baraganira, ariko abizeza ko iri huriro Alliance Fleuve Congo 23 ubu ngubu bafite gahunda yo gukora ibi bintu by'ama internet no guhamagara bikava mu nzira. We yavuze ko iyi leta ubutegetsi bwa Alliance Fleuve Congo 23 ngo bugiye kuba bukemura iki kibazo mu bice byose bagenzura kandi bagihereye mu mizi, mu rwego rwo kongera guhuza abaturage n'ubundi yifashishijwe iri koranabuhanga. Yego, yavuze ko ngo Kinshasa niyo yagira itazongera kugira ububasha bwo guhagarika internet. Internet bazashyiraho iyabo yihariye ifite uburyo bwayo, nta wundi wigenzura usibye bo. Ngo bagiye kuzana undi rwiyemezamirimo. Password ibari yabo, buri kimwe cyose aho bakizaniye. Yego, ibyo biri clear rwose. Yego, rwiyemezamirimo rero azakora itumanaho ngo ribe iryabo ku giti cyabo, ntabwo rizaba rigenzurwa na Kinshasa. Rizagera Goma, rigere za Kicanga hose n'ibindi bice byose na za Bukavu, ibice byose bagenzura ku buryo ngo iminara bazaba bakoresha ari iminara bazaba bigengaho. Bino ko bikomeje gukomera. Asobanura ko mu mujyi wa Goma na Bukavu ariho honyine n'ubundi hari hasigaye ngo hari gukora internet no guhamagarana, ariko igikorwa bafashe umwanzuro ni iki, bagiye gushaka rwiyemezamirimo abakemura ibibazo byose. Ubu se urumva leta ya Kinshasa izongera byarangiye aho byarangiye, kuko n'ikintu cyose bagiye kukiba kabere mu mizi, akantu kose ari akabo bizaniye nta wapi kabisa. Aha ntekereza ko niba bigenza gutya Kinshasa ntigira ububasha bwo bakotorera buri kimwe. Byarangiye. Hari ukuntu bakora internet ngo amakuru atajya kujya hanze ari menshi ngo adakenewe n'ibiki, nta cyo ubugikumira birangiye. Nibyo ngibyo rero bigezweho Marashi. Bakunzi b'Imboni TV nekereza ko ayaranabaye, ariko aya ngaya babaye ahubwo twabashimira cyane. Tubashimire cyane rwose. Uko iminsi ishira ni nako uba ubona ko wenda hari ikiba kizamo. Ubwo rero twabashimira cyane rwose, tukabashishikariza no gukomeza kudukurikira bakora subscribe, bakora comment, banasharinga. Aya makuru hari igihe uyabona ukumva ko ari mugenzi wawe n'ubundi nawe ukeneye kuyabona, ariko tuzagira uwo muco. Niko bimeze, kanda kuri share ugasharinga n'ibintu bisanzwe rwose. Hanyuma Zurban yabakoze cyane. Marashimira mwakoze cyane. Namwe mwese mwadukurikiye, Imana barinde ibiganiro byacu birakomeza. God bless. Imboni TV, imboni ya rubanda.